Karibuni sana, asante sana. Thank you so much. Kwina kiugo ndirenda tuthome muthenya wa umuthi ndagika imwe tu nduike wa ukihingoria. Yes, baby. Sawa basi, ngoja. Unaona vile uko? Tulia sasa. Na unyamaze. Mistaki. Tuwekula hiyo. Mistaki. Weka kwa meza. Weka hapo basi. Kuna Isaac, wacha kunisumbua tafadhali. Na mnyamaze. Hebu chunga usilalie bibi. Karibuni sana kwa hii channel. Kwa majina naitwa Maggie, nimeokoka na mpenda Bwana Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Muthenya wa umuthi ni muthenya ungi Ngai atukire wa gutuma tucemanie nie nawe. Ndirenda tuthome kiugo kia Ngai gituike gia gutuhe hinya na mwihoko ndio tuweze kuendelea. Maisha mahali imefika bila Mungu ni ngumu sana kuendelea. Muthenya wa umuthi ndirenda twirute Biblia na ciugo ciaragio muno ni Daudi. Andu makirora rugano rwa Daudi wanaonanga kuna vile Daudi mambo yake haikuwa wewe mundu ungerirwo ujaji Daudi ungemjaji ni uria maundu mariekaga but tuthomaga Biblia tukona atiriri Ngai akoragwo ngurani muno na ithuĩ tondu meciria maku we ukinyona no uni judge kuringana nawe tondu wi mundu but utekumenya atiriri maybe maundu macio reciria hariwe niwe lakini Mungu Ngai aragwiciria maundu mangi ngurani muno na maria we urajiciria koguo tungiheirwo chance ithuĩ twita binadamu to judge
mundu ta Daudi ri tutingia mutwirire matua mega ni gukorwo Daudi he maundu ekaga mangi ngina ukona we wita mundu ri he macio ni athie muno, but unaona Mungu kuna vile alikuwa anampenda. Mungu kuna vile walipelekana na Daudi gina akiuga ngoro yake like niendete Daudi fiu na akiuga giti gio thamaki gitigathama thiini wa nyumba ya Daudi. Ni urona i koguo mwiciririe wa andu ri na muonere wa andu ria makuonaga ri we ndukamake, ucio ni muonere wao, ucio ni mwiciririe wao, but we mwiciririe waku na Ngai waku ni ngurani muno makiria. Ungikana kinya handu urwo ni hinya ri tageragia gwetha mabuku maingi ma Daudi, tageragia guthikiriria thimo, tageragia guthoma ibuku ria thimo kuria Daudi andikite nigetha wigue ciugo iria Daudi eraga Ngai, uria Daudi ahingukiire ngoro Ngai. Riu weri ithuiri ta riu nieri ni uguo niguo ngoragwo hingukiire Ngai, but kuna kitu moja nimekuja kurealize kwa hii maisha. Unaona kama vile mimi naweza kuwa napitia kitu ngumu, nifungukie rafiki yangu ndimwire maundu mothe itakuhingirira nake, riria twathie mbere ya Ngai ri tutiekaga guo, hatufanyangi hivyo, tunaendanga mbere ya Ngai no hinga. Lakini ukikuja kwangu mimi utanipea stories zako zote, lakini ukienda mbele ya Mungu na unajua Mungu vizuri sana, hakuna mtu ataambia like stories zako zikifika kwa Mungu ziko safe, unajua vizuri sana, but unatend kufungukia rafiki yako vizuri kabisa kuliko vile ungepiga magoti kwa hiyo nyumba yako ulilie Mungu na umueleze chenye kina kusumbua. So leo nataka ile wakati wenye umefika mwisho, lile uraigwa ni need mundu wa kuaria nake before hata ufungukie binadamu mwingine yeyote mahali popote, make sure umepiga magoti, umeongea na Mungu, mwele everything like ongea na Mungu kama vile mimi nakuongelesha na sikuoni, like unaona ugo ndirakwariria na ndirakuona, like ongea na Mungu hivyo. We jua Mungu mahali yako anakusikia, we jua Mungu mahali yako anakusikia, anakuona na anakujali na amekupea chance ya maisha. So make sure maundu maku mothe ri ugatuikaga wa kwambirira na Ngai, na riria woro na hinya ri ugethaga ibuku riria riandikitwo ni Daudi ni agerire mahinda marito muno makiria, na gutire muthenya ono mutwonire Daudi Ngai amutiganirie. Ngai ni akoragwo nake hingo ciothe, na ibuku na nie ngirora rugano rwa Daudi kwandikwa Biblia-ini ri ni Ngai kwenda gutuonia atiriri, we uria wiciragia iguru ria mundu ucio ngiri nie Ngai tiguo ndiciragia. We kiria uroraga he binadamu nigetha uge mundu ni perfect, nie Ngai tikiondoraga kwa macho ya mtu. Unajua sisi binadamu tuendaga mundu muthaka, yani tuendaga mundu, sisi hatupendangi mtu mwenye ako na kawathe. Kama unatafuta bibi unataka mtu complete, kama unatafuta bwana urenda mundu complete, like urenda mundu wina kama hetio na kanini, like hatuna space ya ku accommodate mahetia ma mundu ungi. Ni unaona like turenda mundu perfect, tutirenda mundu wina kawathe kana mundu wina kama hetia kana mundu wina kawonje gake, turenda andu ega fiu. But idwe ni idwe, but na yeye Mungu ako aje? Hebu Isaac kwa chini, hebu toka ende huko. Unaona vile unalalia bibi, unataka kuvunja? Usinivunjie mtoto wake, unasikia? Usivunje. Nimeweka bibi vizuri Isaac, unasikia? Nimeweka bibi vizuri, usimchukue asivunjike, sawa? Usimvunje. Wacha na bailo yangu bibi, ni bailo yangu, ni yangu hizi, wacha nazo. Tukwaragiria horo wa Daudi, vile Mungu alikuwa anapigania Daudi, hata kama binadamu walikuwa naona like thio tuita binadamu ni tuonaga Daudi like Daudi vile mambo anatenda. Isaac wacheni, si nimesema mwacheni, nitawachuna sahi. Wacheni, mtaangusha mtoto, tutakosana na nyinyi sahi.
Tukwaragia rugano rwa Daudi na ndirenda nguthomera ibuku ri haha riandikirwo ni ihoya ria uteithio wa gutoria thu. Ni ihoya ria Daudi, ni Thaburi 86, Psalms 86. Ndirenda guthomera ibuku riri ni gutongoria na rikuhe hinya, tondu ni he undu umwe ngoragwo njui. Sisi binadamu kwina mundu wendaga muturire witu ukorwo wi straight, especially sisi watu wenye tunajua maneno ya Mungu. Maisha yetu haikuangi rahisi, haikuangi rahisi. Attack cikoragwo miena yothe, right, left and center. Attack twatakagwo biu. No he undu umwe nie njui, Ngai gutire undu ukaga muturire-ini waku ati ugakora Ngai atehaririirie. Ngai ni akoragwo akimenya kiria gigugukora. Ngai ni akoragwo akimenya maundu maku uria meguikara. Ngai ni oe rucio rwaku uria rugakorwo ruhiana. Ngai ni oe miaka 5 iroka uria gukorwo hana. Ngai ni oe miaka 10 iroka uria gukorwo hana. Koguo gutire undu ukoraga Ngai hinahi. Gutire undu, in fact undu wothe ukoragwo wi mubange. Ithue binadamu ri ni ithue tukoragwo na ciuria nyingi kwi Ngai, tukoria Ngai atiriri, na Ngai undu uyu wekika uniki? Ngai undu uyu wekika uniki? Ngai ndina ruo. Ngai ungiruhusu undu uyu wikike hari nie niki? Ukeyuria atiriri, mbona ukubali kitu yenye unapitia ni uchungu sana, mtu mwingine apitie? Kikombe kiu Ngai arenda we ukinyuire nigetha umire wi muira. Like Mungu anataka, kuna kitu Mungu anataka upitie kwa maisha yako. Si juu anakuchukia, si juu wewe si mzuri. Nimesema aje? Nimesema aje sai? Hebu acheni. Acheni hiyo mchezo ukae hapo. Kuna sasa mmemwangushanisha chini na nashinda nikisema. Mna akasumbua. Sasa akata kulia. Mnafanya bidii ajie sasa, mbona mnamsumbua? Isaac ukamwamsha, sasa unamchapa, unamwangukia. Pole. Pole. Hebu nyamaza kasiti. Nyamaza sweetie. Pole mama. Yeah, Isaac. Anakusumbua? Sorry basi. Hebu nyamaza. Hebu nyamaza basi. Utachapa Isaac sana. Anakusumbua bure, si ndio mama? Mjaribu nitaambia yangu. Hebu nyamaza wewe. Utatusema kwa dadi, hatufai kukuchapa. Nyamaza basi kama mimi sitaki uniseme. Nakusema. Usiniseme kwa dadi. Nakusema kwa dadi kwa mama. Nakusema kwa dadi. Usiniseme mimi. Nakusema. Nakusema kwa dadi.
Acha kumuuma. Nataka ali akiwewe. Wachana bibi. Kaiza akaenda uchezee pale. Ingia hapa uchezee, toka hapo. Nataka utoke hapa juu ya kabibi. Aka hapo. Ndio utamgonga tu. Nataka ukuje hapa na usinisumbue dadi. Hebu kuja hapa tusisumbuane na wewe sasa hivi. Ndio acha mambo mengi dadi. Mtu asigonge mtoto. Sigonge. Baby. Baby.
Asanteni sana. Thaburia nĩ 86 ihoya rĩa ũteithio wa gũtooria thũ. Ihoya rĩa Daudi. Thaburia ĩno ĩkuuga atĩrĩrĩ: we Jehova, njigua na ũnjĩtĩke, nĩ gũkorwo ndĩ mũthĩni na mũbatari. Ngitĩra muoyo wakwa, nĩ gũkorwo nĩ ndĩheanĩte harĩ we. We nĩwe Ngai wakwa, honokia ndungata yaku ĩno ĩkwĩhokete. Ũcio nĩ Daudi. Rĩu nĩ ihoya arahoya mbere ya Ngai. Ndĩrenda ũthikĩrĩrie tũciugo cia Daudi. Wĩigua ũrĩa athiaga mbere ya Ngai, wĩigua ũrĩa Daudi aragĩria Ngai, wĩigua ũrĩa Daudi ahingũkĩire Ngai ngoro. We ngũria atĩrĩrĩ, we nĩ ũhingũkĩire Ngai ngoro ũguo? Like we nĩ wĩraga Ngai ciugo ta icio? Nĩ njũĩ o mũndũ hena ũndũ aragerera. No ũndũ-inĩ ũcio ũragerera rĩ, nĩ ũrahingũkĩra Ngai ũkamwĩra ciugo ũrĩa ibatiĩ. Like unaongea na Mungu kama vile unaweza fungukia rafiki yako, ama unamwambia tu. Daudi re, songa na ukaona unafinya mtoto. Daudi re, eraga Jehova atĩrĩrĩ: we Jehova, njigua na ũnjĩtĩke. Ithuĩ tũthiaga mbere ya Ngai atĩa? Mwathani Ngai witũ. Daudi arathiĩ mbere ya Ngai atĩa? We Jehova, like nĩ aramwĩra we nĩwe Ngai. We Jehova, njigua na ũnjĩtĩke, nĩ gũkorwo ndĩ mũthĩni na mũbatari. Tũrarĩrĩria ũhoro wa mũthamaki, tũrarĩrĩria ũhoro wa mũndũ wĩna igweta, tũrarĩrĩria mũndũ mũnene wĩtagwo Daudi. Daudi rĩ, arathiĩ kwĩ mbere yake, ndarathiĩ na taitũ, ndarathiĩ na marĩtwa macio manene, na ndarathiĩ atĩ tondũ nĩ mũthamaki. Arathiĩ nĩigua ciugo iria areta: ndĩ mũthĩni, nĩ gũkorwo ndĩ mũthĩni na ndĩ mũbatari. Koguo haha rĩ, ithuĩ tũthiaga na kĩburi gitũ mbere ya Ngai. You know, mimi am who and who, mimi niko na hii jina, mimi niko na hii cheo. Ũbatiĩ gũthiĩ mbere ya Ngai ũtarĩ ona kĩ. Nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩ, mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, rĩrĩa warigwo ũrĩa ũngĩra Ngai rĩ, geragia gwetha ibuku rĩrĩa Daudi ararĩria Ngai, nĩgetha wĩigue ciugo iria Daudi eraga Ngai. Tondũ Daudi arĩ mũthamaki, Daudi arĩ na rĩtwa, Daudi arĩ na ũtonga. Kama ni utajiri, Daudi Mungu alikuwa amembariki nayo. Kama ni jina, Daudi alikuwa na jina. Kama ni kuwa king, Daudi alikuwa king. Ithuĩ na no tũgĩkuhĩrĩrie Daudi, ona no tũmũkuhĩrĩrie o tũtingĩmũkuhĩrĩria. No rĩu rĩ, unaona vile tunaenda mbele za Mungu, tuthiaga na uhinga, tutihingũkagĩra Ngai ngoro. So mimi nakwambia hivi, kama Daudi alikuwa mkubwa, kama Daudi alikuwa na cheo, kama Daudi alikuwa na hiyo mali yote, na alikuwa anajiita mimi ni maskini, like alikuwa anajitambua yeye ni nani mbele za Mungu, like alikuwa anapea Mungu heshima. Mbona sisi tusiende mbele ya Mungu, like tuambie Mungu, Ngai nĩguo kũrĩ, like tuambie Mungu tu zile mashida tunapitia. Mbona tusifungukie Mungu roho like vile unafungukianga rafiki yako? Hebu sikiza ile maneno yenye aliambia, ciugo iria Daudi erire, eraga Ngai, amwĩraga atĩrĩrĩ: we Jehova, njigua na ũnjĩtĩke. We Jehova, njigua niĩ na ũnjĩtĩke. Gitĩra muoyo wakwa, nĩ gũkorwo nĩ ndĩheanĩte harĩ we. Ngai, gitĩra muoyo wakwa, nĩ gũkorwo nĩ ndĩheanĩte harĩ we. We nĩwe Ngai wakwa, honokia ndungata yaku ĩno ĩkwĩhokete. We nĩwe Ngai wakwa, like ambia Mungu, wewe ni wewe Mungu wangu. We nĩwe ndĩhokete, niĩ ndihokete Ngai ĩngĩ, niĩ ndithiaga gũkunga, like mimi siombangi mashetani, like mimi siendangi kwa waganga, mimi sisikiangi Mungu ako na huku nakimbia, mimi sisikiangi Mungu ameonekana hii side nakimbia. Niĩ ndithiaga gwetha Ngai ngwĩhokete o we. Like ni vizuri unaongea na Mungu ukiwa honest. Like ũraria na Ngai we ũkeraga Ngai maũndũ maku we. Haya, njiguĩra tha we Mwathani, nĩ gũkorwo ngũkayagĩra mũthenya wothe. Ithuĩ nĩ tũkayagĩra Ngai mũthenya wothe, kana ithuĩ tũkayagĩra Ngai rĩrĩa mathĩna maingĩha. Unajua tunaweza kuwa mtu amepatwa na shida. Ukipatwa na shida ndio unakumbukanga, haija nafaa kupiga magoti, haija nafaa kukumbuka Mungu, haija nafaa kuitana. Sisi binadamu wakati tunaitanga Mungu wakati wenye maneno yetu ni mbaya, ama tunamuitanga masaa yote. Tondu Daudi arauga atĩrĩrĩ, niĩ ngũkayagĩra mahinda me mothe. Ciugo icio nĩ cia bata ũcinyite. Atĩ tũtibatiĩ gũkaĩra Ngai rĩrĩa maũndũ maitũ marathiĩ ũru. Tũtibatiĩ kũririkana Ngai rĩrĩa tuona gũkũ nĩ kwanyitana. Tũbatiĩ gũkaĩra Ngai ona rĩrĩa maũndũ me mega. Hata ile wakati unashangilia, unafaa kukumbuka Mungu. Hata ile wakati maneno yako iko mzuri, hata kama umefika kwa maisha umetosheka,
Hata kama zile vitu zote uliomba Mungu amejibu. Hata mahali tumefika hiyo mwaka kutoka Januari, zile vitu uliandika Mungu amejibu. Ufai kurelax useme hii mwaka Mungu ashanitendea. Mimi hata sina maombi ingine mbele ya Mungu. No, dofati ko relax. Biblia inasema tuendelee kuomba. Sasa Daudi anaambia Mungu, mimi nakuombanga kila siku. Like hakuna siku yenye sijai kuomba. Hebu jiulize wewe. Daudi akona jina, akona mali, hakuna kitu Daudi hakukuwa nayo, lakini anaomba Mungu kila siku. Unadhani alikuwa anaomba Mungu nini? Daudi hakuwa anaomba Mungu chakula, hakuwa anamuomba manguo, hakuwa anamuomba akuwe president, hakuwa anamuomba pesa. Unafikiria ni nini hiyo Daudi alikuwa anaomba Mungu kila siku bila ku give up? Hadi inarekodiwa kwa Biblia. Na sisi binadamu wenyewe tunakumbukana Mungu wakati wenye shida imekuja. Wakati yenye maisha yetu iko mzuri, tokati henya. So ni ndoka gukwira atiriri. Gukwira nikio ndirathoma ibuku riri ria thaburi. Nigetha uthikiririe rugano rwa Daudi wirutage atiriri, kuhoyaga Ngai o muthenya. Umenyage atiriri, riria maundu maku marathie wega ri, ti andu othe marakena, si kila mtu anakuona anashangilia mama. Usifikirie ati kila mtu anakuona wewe anafurahia, ati juu umenunua kagari, ati juu umehama hii ploti, umeenda kwako. Ati unapiga simu hivi wanasikia umepromotiwa kwa kazi. Ati umetoka Kenya umeenda, hata kama uko Saudia, hata kama uko US, hata kama uko UK, mahali popote. Usifikirie kuna watu walipokea hizo news zenye yuko Kenya tena wakafurahia. Si kila mtu alifurahia. Na hujui ni nini unapangiwa. Hujui maadui zako wanakupangia nini. Sawa. So hufai kurelax. Ndio maana nakusomea hii kitabu. Ndio uweze kuelewa. Kama Daudi alikuwa na pesa, alikuwa na jina, alikuwa na kila kitu yenye binadamu angetamani. Hebu imagine wewe, tunaongelea kuhusu mtu mkubwa. Tuseme tu kama president juice, hiyo ndio ile cheo yenye alikuwa. Ali muthamaki. Mundu ucio mbeca ni ciake. Ritwa inene enario. So ndarahoya nguo, ndarahoya ritwa, ndarahoya ki. But Biblia inasema ngukayagira ni njiguira tha we Mwathani ni gukorwo ngukayagira muthenya wothe. That is the point. Ngukayagira muthenya wothe. Hihi we ni ukayagira Ngai muthenya wi wothe? We ni ukayagira Ngai muthenya wi wothe? Ta twirute na muthuri uyu. Twirute na ciugo ici muthuri uyu arera Ngai. Na nikio ciandikitwo haha itwe hinya. Tuthie na mbere. He ndungata yaku gikeno ni gukorwo ni kuri we Mwathani ndorereirie ngoro yakwa. He ndungata yaku gikeno. Amen. Watu wa binadamu anakaanga hivi anafikiria gikeno kiumaga mbeca-ini, na niĩ ndirĩ na thĩna na mbeca. Gikeno kiumaga maundu ma thĩ ĩno. Ndagũra gakari rĩ, nĩ ngũgĩa na gikeno. Ndaka nyũmba rĩ, ngũgĩa na gikeno. Ndagĩa na mbeca nyingĩ rĩ, nĩ ngũgĩa na gikeno. Daudi ena indo icio ciothe ureriria. Sijui kama unaniget, sijui kama unaelewa vile, sijui kana kiugo hiki nikirakuingira. Like Daudi ena indo iria ciothe we ungituria maruire Ngai akunengere. But kuna kitu moja Daudi anaambia Mungu nipe amani. Kwa hivyo amani haikujangi juu ya pesa. Amani hailetangu juu ya gari mzuri. Amani haikujangi juu umepata bibi ama umepata mtoto ama umepata bwana. No. Amani haikujangi juu ya mali ya dunia. Kama ni mali ya dunia, Daudi hangewahi omba hiyo peace. Tondu akiri na indo cia gukumukenia. Gikorwo gikeno kia binadamu ni ngari utindage ugithiuruka. Daudi ari nacio, ari na baradi. Gutiri kindu Daudi atari nakio. Baradi, gari, everything, besha, dhahabu, gold, kila kitu. Lakini kuna kitu moja Daudi anaambia Mungu, he ndungata yaku gikeno. Ni gukorwo ni kuri we Mwathani ndorereirie ngoro yakwa. Ni gukorwo we Mwathani uri mwega na ni urekanagira ukaingihia wendo kuria aria othe magukayagira. Kuna mtu anafikirianga Ngai ndohanagira. Kwi mundu wi hau ikaraga gwa geciria atiriri, mehia maria njikite mbere ya Ngai ri, na kaa hivi nafikiria naona ni kama Mungu hawezi nisamehea. Ngai ni ohanagira, Ngai ni atuhagira, Ngai ni ohagira andu mehia make biu, na Ngai ugaga akuhera mehia maku ndamaririkanaga. Aswiti? Ndio namgusa. Ndio utakuonyesha mtoto. Na vile taiki jiko msidungane.
Ona mnakasumbua. Mama. Wacheni kusumbua kaseti. Usikanyange bibi, acha kufanya hivi. Sasa ona mnakasumbua. Hata siwezi enda live vizuri na amani. Kajua. Hakuna barabara hapo unaenda kuona. Utaanguka. Mimi sitaki kuwachuna mlie. Sasa umeanza kucheza. Umeona watu wako wanacheza hizo, unataka kucheza? Unataka kucheza? Unataka kuruka? Mimi kuweka chini mcheze na mimi. Hebu acheni mchezo juu sasa mnafanya mtoto arukaruke. Ngũthomagĩra wĩigue rũgano rwa Daudi. Igua ihoya rĩakwa we Jehova. Acha kufanya hivyo Dodi, sasa utaanguka vibaya. Utaanguka vibaya. Na sitaki umie. Thikĩrĩria ikaya rĩakwa ũnjiguĩre tha. Nĩ wega kwĩra Ngai athikĩrĩrie ikaya rĩaku akũiguĩre tha. Mũthenya ũrĩa ngakorwo na thĩna nĩ ngagũkaĩra nĩ gũkorwo nĩ ũkanjĩtĩka. Yani kuanga sure bet. Kuanga sure bet. Teta Ngai ni akuiguaga. Yani always like kuanga tu ule mtu wa najua nikiitana nitaitikwa. Najua nikiita Mungu atanitika. Kuanga ule mtu mwenye ako na amani. Like koragwo mũndũ ũrĩa wĩna rĩrĩ wĩna wĩtĩkio. Isaac, wacha mchezo. Wacha mchezo utaanguka. We mwathani, thĩinĩ wa Ngai ciothe gũtirĩ ĩngĩkawe, gũtirĩ ciĩko ingĩhananio na ciaku. Amen. Amen. Ndũrĩrĩ ciothe iria ũmbĩte nĩ igoka igũthathaiye irĩ mbere yaku we mwathani. Nĩikareherera rĩtwa rĩaku riri nĩ gũkorwo we ũrĩ mũnene na wa gwĩka ciĩko cia kũgegania. We wiki nowe Ngai. Amen. We Jehova, nyonagĩria njĩra ciaku nĩgetha thiage na mĩthiĩre ya ma. He ngoro ĩrutĩre kũna nĩ gũkorwo ndĩtigaire rĩtwa rĩaku. Ndĩtigagĩre nĩgetha nĩguo ndĩtigagĩre rĩtwa rĩaku. Nĩ ndĩrĩkũgocaga na ngoro yakwa yothe we mwathani Ngai wakwa. Ngũtũũra ngumagia rĩtwa rĩaku nginya tene.